Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly cemaat, bugünkü sabagыбыз adatga aylangan aptanın ekinci gününde ayallardın hukuku attığı sabagыбыздын ulandısı. Bugünkü sabagыбыз i'anetuha ala ta'atillahi ta'ala. Bugünkü sabagыбыз jubayına Allah Taalaga ibadat kılıuda jardam berip kömök көрсөтүү жөнүндө. Abu Hurayra rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu raculen qama minel leyli fasalla ve ayqada imra'atehu fe in ebet nadaha fi vechihel ma'. Rahimallahu racule. Peygamber aytdı. Allah bir erkek kişini özünün ırayımına aldı. Özünün merimine aldı. Özünün ırayımı menen merimine orodu. Fasal qama minel leyl. Tün bir okumda turup darat alıp fasalla namazın okusa, tahajjud namazın. Okup bütkönden keyin akırın gelip jubayın oygotsa. Ve ayqada imra'ateh, jubayın oygotsa, tur, sen dağı turup mağa okşap Allah menen eyindeşip bir ibadat kılıp al. Sajdаңda men siyaktуу sen dağı Allah'tan keçirim sorap al. Dep oygotsa. Uyku tattуу da. Fe'ebet. Erkelep oygonboy ar burup jatıp alsa. Kimile tur dese, muna turup ketip adam tura koysun. Kıyınçılık menen turат. Fe'ebet. Könbey koysa, turbay koysa. Nadaha fi vechihel ma'. Akırın darat alıp kelgendegi sudan aşıp kalganın kiçine koluna bürküp akırın betini mamında kılıp bırızgı ötetip çatsa. Anan muzdak su uktap atkan adamды sestentip kadimki deli çoçtu beret. Anan oşentip uykusu açıp gelip turup ketse deyit. Anan su çatsa dese çömüç menen koyu berbe başına. Su çatsa degen akırın bürküp momuntip anan oygotsa dese jabam жатқан көрпесін алып тетек ыргытып үрбе. Тур десе келіп таасе тебирбе. Ona гана келіп тур деп кыйкырып үрбе. Nadaha деген акырын четип суу чатса. Кашык менен да эмес. Бир каштаа сууну чачып берсең адам кыйла болот. Бул алаканыңа кичине суу чачып ошонун банжалар менен мында калсаң кичине бир чертилсе. Erkek kişi özü namaz okugandan keyin özündөгү rahattı, özünün jubayına ıra görgön, çınıgal musulman anan mümin erkek. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis tulantıp, rahimallahu imra'aten qamet minel leyl fasallat ve ayqadat zevceha fe'ebe fenadahat fi vechihil ma'. Allah merimine aldı, bir ay aldı. Bir ayaldı öz ırayımı öz merimini orap saldı. Kim al ayal? Ordunan turup tün bir okumda. Daratını alıp, namazını okup tahajjudun. Allah'a iltica kılıp, munacat edip bütkönden keyin küyösün turasıpı dep. Al da akırın erkeletip taptasa. Gönbey koysa erkek. Turbay koysa. Ayalı da kudu şol özünün küyösü siyaktı, koluna akırın su bürküp anan akırın çertip oygotsa. Subhanallah. Ekoten biri birini ibadatta, jana ibadat kılıuda jardam berүү. Erkek uşul işti atkarуу menen özünün milletini atkarat, ayaldın hukuku saktalat. Jada kalsa, erkek özünün ayalına ibadat kılууга şart tüzüp berүүsü zarıl. Biröylörgө akıl aytıp ayabay jеңил, bирок аны kabul kılıp, жүзөгө aşırıp, amal kılıp yaşap ketүү öte tatal. Darıger siyaktуу. Врачка барсаңыз, ал ручкасын алып төш жөнтөгүндөгү шапалактай болгон кагазга муну ичесиң, муну аласың, муну жейсиң,
Мунун тилиң алдына таштап коесуң, жаза берет бир. 10 түрлүү дарыны жазат. Барсаң дарыканага, ал бир 5-6 миң чапчыйт. Бирөө аябай ачуу, бирөө аябай адамдын көңүлүн келтирет. Жан башка венага алган тамырлар ушунчалык ачуу. Демек, дарыгер айтып берген сиздин дартыңызга керектүү дары аябай ачуу. Бирок ошону ooрлуу, ооба деп барын бирдей кабыл алып, сатып алып колдонуп кеткен ooрлуу өз аз. Куд ошол сыяктуу насаат айтып коюу оңой, бирок аны жүзөгө ашырып кетүү кыйын. Кимдир бирөө келинчегиңе жолуксаңдыр, кызыңды узунураак кийгиз деши мүмкүн. Айтып коюу оңой, бирок ошол жоолукту алып бере турган эркектин жүрөгүн оңдош керек биринчи. Өзүнүн келинчегине жоолук, келинчегине узун кийим сатып алып бере турган эркектин жүрөгүн оңдош керек. Кайсы бир эркектин жүрөгү такыбалык деген, Аллахтан коркуу деген кийим менен оролгон болсо, анын аялы сөз түрдө чүмкөмүнгөн болот. Кайсы бир эркектин жүрөгү жаман күнөөлөргө, бетбактарга баруу менен ачылып кала турган болсо, анда анын жубайы эч качан жолукса алынбайт. Бул биздин милдет. Ибадат кылууда жубайыбызга жардам берүү биздин милдет. Ал милдетти аткаруу менен жубайыбыздын ибадаттагы, демек Аллах Таалага ибадат кылуудагы укугу сакталат. Жада калса аялдардын ибадаттагы укугу дагы бар. Кийинкисине өтөйлү. Ан Жабир радиаллаху таала ан, Жабир радиаллаху таала анху риwayat кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا وأن يخونهم، أي وأن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، أي أو أن يتطلب عثراتهم. Peygamber etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neha tıydı, kaytardı. Atqarbağıla dedi Peygamber. Neha tıyıp atkanı emneden raculen bir kişini tıydı. En yetruqar raculu ehlehu leylen. Biröňüzдөр, kimdir biröňüzдөр? Saparga çıkıp ketse alısqa. Özünün üyündeki gelinçegine aldın ala bir çabarmandı jönötpey turup, tün içinde üyüne girip gelüğünü Peygamber tıydı. Tün üyüňerge girbegile dedi. Bunu hiç kim bilbeydi. Hazır emi telefon var. WhatsApp'a hazır çünkü jatıp algan üy bileler. Tünkü sayt 3'te jatsaң dagı taң etip göz açıla düşöt. Hazır WhatsApp var, жазып koysaң болот. A biroq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday olmasın? Dukhul bul jerde. En yedkhulur racul ay yatraq degen, ay yatruq degen tünü gündüzüge gele beresin. Tünü gelbegile üyüňerge. Oşonton Jabir ekinci bir riwayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men atala el-gaybete men atala el-gaybete kimdir biri araňardan üyünen çıkkan boyunca uzak jok bolup kalsa fele ye'tiyenne ehlehu leylen tününde, tün içinde tün camınıp üyüne girip gelbesin dedi. Bu ne degeni? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytып atadi. Hiç biröňör saparga çıkıp ketkenden keyin kaytsaňar tünüňerge girip gelbegile. Abdullah ibn Ravaha tünü üyüne girip geldi. Abdullah ibn Ravaha degen sahaba. Ayalı uşunçalak akıldı öyle. Bari bir gündüzü gelmedi tünü gelip kalışı mümkün dep Abdullah ibn Ravaha'nın ayalının akılmandılığını karar, zirek degen. Çaçımdı taratıp alayınca, biraz jasanıp durayınca oşoğa. Gözüne bir çıraylı görüngönge hareket kılıp dep, ayaktağı sivet alı şurada. Kiçineke ülbüldögen gebezdin uçuna may tamçılatıp alıp çırak kılıngan. Bir burçuğa koyup çaçın koşunasının ayalını alıp gelip taratıp attı le.
Ошол учурда Абдулlah ibn Равах эштен кирип келип, аялынын аркасында бир эркек кишинин сөлөкөтүн көрө калды. Ошондо кынындагы кылычын сууруп, аялына чуркап келип, аркасындагы кишиге ошондой кылып мойнуна такады. Эгерде ал дагы окуй бул кошунанын аялы дебегенде сайып таштамак. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Абдулlah ibn Раваха, "Я Расулаллах, менде ушундай окуя болду" дегенден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, "Түнү кимдир бирөөңөр эркектерден сапарга чыгып кетсеңер, үйүңөргө, аялыңарга, үй бүлөңөргө түнү бастырып келбегиле, түн жамынып кирбегиле" дегенден кийин дагы бир киши, эки киши, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам доорунда эки киши эч нерсе болбосо керек, келе берели деди. Kire vereli dedi. Birisi үйüne girgende jubayının janında çoğuşun erkekti görgön. Ekincisi үйüne girgende ayalının jasanbay oturgandığından görüp anan ajırashıp ketken. Emneden ulama aytıp atat. Şeytan alayhi la'na, kargış degir şeytan musulman mu'mindin übülösün ajıratudağı jasagan anın emgegi en jogorу dep bağlanat. Шайтан кандайдыр бир учурду пайдаланып, ынтымакта жашап аткан мусулмандын үй бүлөсүн талак менен ажыраттырып берет. Анын эң чоң эмгеги ушул. Түнү кирип келгениңерде көзүңөргө каргыш дегир шайтан жин силердин көзүңөргө бир сөлөкөт, эркектин сөлөкөтү катары же терезеңерден же эшигиңерден чыгып кетиши мүмкүн. Ошондо силер мен жокто менин жубайым менин көзүмө çöp salat turbayı dep jaman oyda kalıp kalasыңар деп атат. Wa yukhawwinahum wa yatakhawwanahum, аны кыянаттыкта, кимди өз жубайыңды кыянаттыкта айыптаба. Şu men жокто бул ким менен сүйлөшөт экен, мен жокто ким келип кетет экен деп жүрөгүндө жаман дарт, жаман оору калбасын. Aw yaltamis atharatihim, je jubayыңдын же жубайы өзүнүн күйөөсүн бир кемчилдигин издөө үчүн аны аңдыла. Азыр телефондорго өзүнүн жубайынын каякта жүргөндүгүн, өзүнүн күйөөсүнүн каякта жүргөндүгүн маалыматын киргизип койгон. Же анын телефонун ачып аткарып, кимге чалдың, кимге жаздың, же үйгө кичинекей камераларды коюп, мен жокто ким кирип чыгып атат деп аңдып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындан тыйды. Эгерде сен бирөөнүн аркасынан аңдый турган болсоң, анда зыяны кайра өзүңө түшөт деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Зыяны кайсы? Hazrat Umar ibn Khattab radıyallahu teala anhu жолдо келе жатты. Те бурундан эки карам дароо бурулуп өтүп кеткенин байкады Hazrat Umar. Басыгын biraz тездетти. Барды, бурулган эки каран көрүнбөй калды. Бурулган жакта бүт эле чар тарабы дубал эле. Акырын бир дубалга эптеп тырмышып атып чыгып, ал бир киши менен чоочун аял балик ишти жасоого камынып атканын токтот деди Hazrat Umar. Ошондо жанагы киши Umar мага бир күнөө, сага болсо эки күнөө деди. Ошондо Hazrat Umar чочуп кеткен. Кантип деди эле, мен го жаман иш жасап атам. Сен менин аркамдан аңдып ушуну көргүң келип атат. Сүйүктүү бир тууган, аялыңардын телефондорун чукулабагыла. Аялыңардын телефонун аңдыбагыла. Аялдар силер дагы өзүңөрдүн жолдошуңардын телефонун чукулабагыла. Өзүңөр эле уят болуп, өзүңөр эле жүрөгүңөр сыздап калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям наха аyyaltamit asaratihim, erkek ayaldan, ayal erkektin kemçilligin izdegeninden Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү тыйды. Эгерде жүрөгүң дарттуу болуп, менин күйөөм жолдошум жаман жолдо жүрөт, же менин аялым жаман жолдо жүрөт деген жаман күдүк оюңда боло турган болсо, анын телефонунан сөзсүз түрдө ошондой жаман нерсени Аллах көзүңө көрсөтүп коет. Андан көрө экөөңтөн бири-бириңе Аллахтан хидаят сура. Аллахым, хидаят бер, жаман иштерден өзүң корго, жаман иштерден өзүң сакта де.
Ayrıkça mununday önükön doğurda, önükön zamanda, өлköde, şaharda yaşap jatkanda bir-birine abaylap mamile kıl. Ayaldın hukukun saktaganda bilele. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu ekber. Selamun aleyküm.